Lason si Donald Trump, former American president pen nangke leji US presidential election campaign rally padopon bomlo. Lasohod Butler Town, Pennsylvania long campaign rally long kedamahod Donald Trump's campaign pen suri amuluk atumang no campaign rally long lam kaning che bamahod hele pen ki abdun pedolo. Lasohod akupay kimi anu along kiro ronga jok aprana bangki jok ponlo. Lapen lasohod Donald Trump's security ke ong pik ajok helipen ke avik abang pua pan aprang endun dedlo. Nona mat bang so sailong kacherabdun abang pua tum doma avema pu kiriji apan Federal Bureau of Investigation mati FBI atuma pensi ripon bomlo. Lapen President Joe Biden pensitami Donald Trump apan lapuson helipen ke apki chok che pusi ning jepon. Lapen India Prime Minister Narendra Modi tami campaign rally along helipen ke abduna pot sodak pen kacherap duna tumapan rinangji pusi ning jepon. Lapen non-American president election matikilik ke padopon ke mesenji apan security ki PG apan sidami Federal Bureau of Investigation atumpen pangdakpon tu. International Desk Report, Karbing Long Live.